Tere kõigile, minu nimi on Esko Kasonen ja töötan Fujitsus juba üle 10 aasta ning minu positsiooni kohaselt siis proovin tuua nii meie klientidele kui ka meie maja siseselt erinevatesse osakondadesse Microsoft 365 parimaid praktikaid ning tehnoloogilisi võimalusi nii koolituste kui ka siis sükeste töötubade moel. Ja tänaseks keskseks teemaks olen valinud Microsoft Teamsi. Ja hakkame siit minema. Kõigepealt sissejuhatuseks, et see, kuidas me täna töötame, on totaalselt muutunud. Ja see kõik hakkas muutuma kaua enne Covidit. Kodu ja töö hakkavad ühte sulanduma ja tänased tehnoloogilised võimalused ei seo meid enam geograafilise asukohaga. Kuid seevastu töötame rohkem tiimides kui kunagi varem. See seab tehnoloogiale kogu aeg uusi väljakutseid ja kuidas siis jagada informatsiooni nii, et see on turvaline ja kõigile kättesaadav. Et andmed oleksid ühes kohas, ajakohased, kuidas edastada kogemusi nii, nagu me teeme seda näost näkku, õppida ja kasvada. Need küsimused kajastuvad üha rohkem Microsofti artiklites ja tänased Microsofti platvormid on paljuski ehitatud üles just kasutajate kogemuste põhjalt ja nii ka siis Microsoft Teams. Mis see Microsoft Teams siis on? See on Microsoft 365 meeskonnatöö keskus, mis toob kokku inimesed, vestlused, sisu koos tööriistadega, mida meeskonnad vajavad, andes täieliku koostöö ja suhtluslahenduse. Ja kui üks ettevõtte töötaja Teamsi desktop rakendusse sisse logib, siis võiks avanev pilt võib-olla olla sarnane. Usun, et paljudele teist kindlasti on Teams varasemalt tuttav, aga ma käiksin läbi kiiresti selle rakenduse põhiosad. Ja ma nüüd salvestasin selle presentatsiooni jaoks varasemalt sellised animatsiooniklipid ja proovin siin laivis siis samal ajal selgitada, mis seal ekraanil toimub ja panen siit esimese klipi käima. Et alustame kõigepealt siis vasakult paremale ja sealt vasakult leiame siis navigatsiooniriba ja ülevalt alla tulles leiame esimesena aktiviteedikaardi. Ja aktiviteedikaart on siis koht, kus jälgida kõiki oma aktiviteete. Lugemata sõnumeid, vestlusi, kus sinu nimi on täägitud, vastamata kõnede kõnepost ja palju teisi aktiviteete. Ja neid aktiviteete, nii nagu siin demotakse, saab kõiki eraldi filtreerida. Siis tuleb meil chat. Siin saab luua oma kontaktikaardid ning vestlusrühmad. Ja chati aknas saad suhelda nii ühe kui ka siis mitme tiimiliikmega korraga. Ja samast aknast saab teha siis ka nii telefoni kui ka videokõnesid. Ja videokõne aja saad jagada ka ekraani ja chati aknas ka siis dokumente. Ja kui vestluspartnereid on palju, siis oleks nüüd mõttekas pinnida ehk kinnitada esimeseks, et samal teemal vestlust hiljem jätkata. Ja olulisemad vestlused saab salvestada, et neid kiiresti hiljem leida. Siis on meil järgmisena seal Teams, aga tuleme tiimide ja kanalite juurde varsti tagasi, kuna see nõuab erilist esiletõstmist ja on koht, kus siis nii-öelda tõeline tiimi ühistöö käib. Kalendrist leiad kõik oma meelespead, nii päevaks kui nädalaks. Saad korraldada koosolekuid ja live-evente ja antud kalender on sünkroonitud ka Outlook kalendriga. Koosolekule
Osalemisel saad valida, kas jagad endast ka videopilti. Saad muuta siis selle videopildi tausta ja vaigistada mikrofon, kui see on vajalik. Koosoleku ajal saad teha neid samu toiminguid ning selle lisaks palju muud. Näiteks jälgida, kes osaleb koosolekul. Saad jagada oma ekraani või saad jagada mingit teatud dokumenti. Saad chattida ja ka chati seal navigatsioonis saad jagada dokumente. Saad salvestada selle koosoleku hilisemaks järelvaatamiseks ja palju muud. Kõnetaknas saab helistada tiimiliikmele ja kui see on ettevõttes võimaldatud, siis ka majast välja. Failide alt leiad nii personaalsed kui ka sinu meeskonnaga jagatud dokumendid. Ja sealt alt leiame äpid. Äppide alt leiad kõik sinu organisatsioonis lubatud lisatarkvarad ja rohkem kasutatud tarkvarad saad kinnitada sinna vasakusse navigatsioonitulpa, et sealt need hiljem kiiresti leida. Abi alt leiad juhendid, uuendusuudised, Teamsi treeningkavad ja muud. Liigume sinna üles keskele käsu ja otsinguribasse. Sealt saad oma tööaknast väljumata näiteks saata kiirsõnumeid. Saad anda erinevaid kiirkäsklusi ja siin on demotud, et antakse käsklus siis, et muuta oma staatus hõivatuks. Ja muidugi saab sealt otsida siis juhendeid kui ka kogu tiimis läbi jooksvat sisu. Paremalt ülevalt leiad oma profiili, sealt leiad siis salvestatud sõnumid, saad muuta oma profiili staatust, Teamsi sätteid ning alla laadida Teamsi mobiiltarkvara. Ja tuleme nüüd tiimide ja kanalite juurde tagasi ja panen siit käima siis järgmise klipi. Kanalid ehitatakse tavaliselt üles ühise teema, osakonna või projektide põhjal. Kui sul on palju tiimse ja palju kanaleid, siis on mõttekas sulle olulised kanalid pinnida, et need leiduks kiiresti. Ja iga kanaliga tuleb automaatselt 2 vahelehekülge, postitused ja failid. Nii nagu chatides, siis ka kanali postitustes saad olulisemad vestlused salvestada, et need hiljem kiiresti leiduks. Saad jagada dokumente, mis kõik leiduvad hiljem siis failide sealt vaheleheküljelt. Ja jagatud dokumente saate kõik koos samal ajal revideerida ja ka samal ajal siis suhelda seoses selle dokumendiga. Kanalisse on võimalik tuua tiimi ühine kalender, see on kiiresti kõigile kättesaadav ja koosoleku kutsed tulevad kõigile, kes on siis liitunud selle tiimiga. Vaheleheküljed ehk tääbid on siis koht, kuhu saab kinnitada tiimile vajalikud tarkvarad, raportid, konnektorid, dokumendi raamatukogud, intraneti leheküljed ja nii edasi. Ja üks nendest on planner ehk tööülesannete jälgimise, tööüksuste haldamise tööriist, kõlaks eesti keeles. Antud näite puhul on loodud värbamise planeerimise tööriist, kus kogu tiim saab kiire ülevaate, millises faasis tööülesanded liiguvad ning kes nendega on seotud. Iga tööülesande üksus saab liigutada nii-öelda korvide vahel ja olenevalt tööfaasist ka siis siin demotakse, et saad liigutada, et kui ta on seal progressis, saad liigutada teda edasi. Ja nii nagu chati vestluskaardid saab ka vahelehekülgede tööriistad
tõsta omaette aknasse, kui soovid teha tööd mitmes eri aknas. Loendkalendrid. Vahekaartidele on mõttekas tuua ka loenditel baseeruvaid kalendreid, kui sinu töö on seotud aja ja ressursside planeerimisega. Antud näite puhul on SharePointis toodud nõupidamiste ruumi broneeringu kalender, mis on kõigile tiimikaaslastele nähtav ja redigeeritav. Nii on sul kiire ülevaade, millised sündmused on aset leidmas ja kuidas broneerida ruume tulevasteks sündmusteks. Kanalid, mis on seotud teile oluliste numbritega, on mõttekas vahekaartidele tuua dokumentide raamatukogud ning kui teie asutus toetab Power BI raporteid, siis need kasutusele võtta. Power BI muudab teie töö samal ajal lihtsamaks ja mõjuvamaks. Kõik need andmed muutuvad interaktiivseteks diagrammideks ja graafikuteks, mis visualiseerivad teie andmeid teie eest. Pikkade numbrite ja sõnaloendite või tabelite asemel on teie andmed ilusad värvilised mõjuvad visuaalid, mis jutustavad lugusid teie andmetest. Ja saate siis ka neid raporteid koos kommenteerida ja näiteks premeerida, nagu siin teotakse. Meeskonnades tuleb kindlasti ette ülal pidada erinevaid loendeid. Loend on andmekogum, mida saate jagada oma meeskonna liikmetega. Loendiüksuste korraldamiseks on hea lähtepunkt kasutada loendimudeleid. Siin on kasutusele võetud reisitaotluste loend ja loendit saab siduda Power Automate teenusega, mis antud näite puhul loob iga uue reisitaotluse juures automaatse töövoo ning reisitaotluse heakskiidu andja saab oma postkasti teate uuest taotlusest. Kui see on heaks kiidetud või tagasi lükatud, saab sellest nii taotleja teate kui ka loendiüksus uue staatuse. Power Automate on teenus, mis aitab teil luua oma lemmikrakenduste ja teenuste vahel automaatseid töövooge, failide sünkroonimiseks, teatiste saamiseks, andmete kogumiseks ja palju muud. Siin demoti et kui seal oli see heaks kiidetud, et kuidas selle loendiüksus saab uue staatuse. Teamsi vahelehekülgedele saab tuua ka veebilehekülgi ja SharePointi intraneti lehekülgi. See on hõlbus viis olla kursis ettevõtte uudistega Teamsist väljumata. Ja samuti saab vahelehekülgedele tuua Jammeri, mis on ettevõtte sotsiaalse võrgustiku teenus, mida kasutatakse erasuhtluseks organisatsiooni sees. Jammeris saab olla kursis kõige aktuaalsega, suhelda oma kogukonnaga, esitada küsimusi, avaldada ideid, otsida eksperte, vestlusi, faile, tähistada edu või lihtsalt tänada kedagi, kasutades selleks äpp-sümbolit, et mainida või premeerida kedagi. Ja töö tegemise kõrvalt ei tohiks ära unustada, et töö tegemine on ka lahe. Teams pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Vabandust, ma nüüd vahepeal panin selle animatsiooni siin kinni, proovin kerida siit ruttu tagasi. Oli Jammeri juures, aga kohe edasi. Rääkisime sellest, et töö tegemine võiks olla ka fun. Teams pakub selleks suurepäraseid võimalusi ja nii on näiteks võimalus tuua sinna Teamsi täiesti omaette kanal selle jaoks, kus saab lisada vestlustesse emotsioone või lõbusaid GIF-animatsioone ja kajastada ka seal kanali vaheleheküljel näiteks oma lemmik veebilehekülgi. Seal on toodud näide, et on
toodud Postimehe koomiksi lehekülg sinna, mida siis iga päev näiteks jälgida. Mina tänan siinkohal, lõpetan ja annan teatepulgad Tonile, kes räägib teile Microsoft 365 nagu üldisemalt ja äkki tuleviku võttes. Aitäh. Aga Esko, äkki me tohime küsida mõned küsimused enne Teamsi kohta? Ikka. Mina tahtsin teada, et kui ma tahan koosoleku ajal teha märkmeid, kasutada meeting notes'i, kas need jäävad nähtavaks ainult mulle või kõigile koosolekule osalejatele? Kas ma pean mingi spetsiaalse valiku tegema? See on kõigile näha, jah? Ja, et kui on need, kes on kutsutud koosolekule, siis kõik ka pärast näevad, et kui seal teha näiteks valmis juba enne koosolekut poll või mingisugune küsitlus ja neid vaadata ja samamoodi kui teha neid märkmeid. Ja see natukene nüüd oleneb siis sellest, et kuidas teil on, kui te kutsute majast väljapoolt inimesi koosolekule, et kuidas seal siis on lahendatud need turvalisuse teemad, aga maja sees on kõigile. Selge. Meil on hästi palju koostööd Teamsis majast väljast ehk siis koostööpartneritega ja seal on olnud keeruline koht, et nendel koostööpartneritel kasutavad Teamsi oma sellises põhitöökohas ja peavad nii-öelda pidevalt seda kasutajat vahetama, et kas seda on võimalik kuidagi lihtsustada veel? Jah, ma arvan, et seal peaks vaatama Tenantis üleüldiselt läbi see turvalisuse teema, et kuidas äkki siis lisada koostööpartnerid, et neil on ligipääs teatud andmetele ja ka ligipääs siis võib-olla seal lihtsamalt nendele miitingutele ja et see on paljudele kindlasti teema ja siin nagu varasemalt kõnelejad rääkisid küberturvalisusest, et kõigepealt võtta nagu võib-olla teie vajadused ja siis hakata vaatama, et kui turvaline see siis on, et kuidas seda kõiki neid andmeid jagada. Poliinal väga hea ettepanek, et Teamsi töötubade jagamisega seotud, et tore funktsioon on, millal aga tuleb uuendused külalislektor ehk siis see, kes on sisse loginud guestina, et saab ise jagada koosolekul osalejaid tubades. Praegu Microsoft väga palju teeb uuendusi just seoses selle COVID-iga, et tekiks niisugune ühtsuse tunne, et kuidas, kui sa osaled Teamsi miitingutel, kuidas luua täiesti niisugust küberruumi, sinna tuleb igasugused 3D mõõtmed juba, täna räägitakse nendest ja seda hullult arendatakse praegu ja kindlasti on. No jääme ootama. Ja seal just nagu ka see, et juba sellel aastal peaks nagu miitingutele saama osaleda kuni 1000 kasutajat ja live-eventidele siis kuni 20 000 inimest. Kas Tarmo küsib, kas Teamsi saab kasutada ka nii, et andmed ei läheks avaliku pilve? Ja, et kui paljudes firmades on ju ikkagi tehtud see nii, et ta ongi ainult majasiseselt organisatsiooni sees. Ja et saab näiteks siis kutsuda ainult, et ta ei pääse kuskile mujale kui ainult miitingutele. Nii, ja tervist ka minu poolt ja tänud Esko. Et mina olen Toni Seene, Fujitsu Eesti müügijuht ja võib-olla ma läheks natuke algusesse tagasi, et selleks, et mõista, kuhu me liigume edasi, tuleks vaadata korra tagasi. Et Skype sai alguse 2003 aasta siinsamas Eestis ja väga kiiresti sai sellest maailma inimkasutatud chati ja videokõnede tegemise rakendus. Nüüd liikudes edasi 2011 aastasse ostis Microsoft Skype'i ära ja jätkas selle arendust, milles siis omakorda 2015 aasta kasvas välja täiesti uus ettevõtetele suunatud rakendus, mille nimeks siis Skype for Business. Ja Skype for Business kasutas siis liikluse turvamiseks algusest lõpuni krüpteeritud kanaleid.
Aastatega oli siis küll palju muutunud, kuid põhiline funktsionaalsus oli ikkagi jäänud samaks, et jutuaknad ja videokõned. Kuni siis 2016 aastal tuli Microsoft välja täiesti uue rakendusega, mille nimeks sai siis Teams. Ja nimelt Microsoft teadis, et ettevõtete struktuur maailmas on muutumas, et seni tavapärane hierarhia tüüpi juhtimine vahetub siis agiilsete meeskondade põhiseks. Et sealt ka selline geniaalne nime mõte. Kui me räägime Teamsist, siis Teams sisaldas endas kõike head, mis oli Skype'il ja Skype for Businessil, kuid lisaks rohkemgi. Et jutuakende ja videokõnede rakendusest oli saamas siis täiesti uudne platvorm, millega ettevõtte siseselt oli võimalus siis luua erinevaid meeskondi ja kanaleid, nagu ka juba Esko näitas. Ja selle kõige aluseks olid tegelikult native integratsioonid siis Microsofti enda appsidega, et alustades Outlookist, Exchange'ist, kui ka terve Office'i perekond, Word, Excel, PowerPoint ja ka sinna juurde siis uued pilverakendused, SharePoint, Yammer, OneDrive. Võib öelda, et Microsoft käis nagu natuke ajast ees, et esimestel aastatel need uued töövahendid ei saanud nii palju head vastukaja, ei võetud nii palju neid kasutusele, sest siiani tehti ikkagi füüsilisi kohtumisi ja kasutati vanu siis töövahendeid. Et muutused ongi rasked, võtavad aega, nõuavad ka pühendumist. Kuid vaatamata sellele jätkas Microsoft siis oma platvormi arendust, tuues üha enam funktsionaalsusi Teamsi ning omas visiooni, mis oli siis 2020. aastal saamas täiesti uued mõõtmed. Siia juurde tooks ka mõned numbrid illustreerimaks seda. Et 2019. aastal novembris kasutas Teamsi siis 20 miljonit kasutajat kuus. Nüüd eelmine aasta märtsis kasutas 44 miljonit kasutajat Teamsi, aga nüüd päevas juba. Ja siit vähem kui kuu edasi, eelmine aasta aprillis oli see number tõusnud 75 miljonini kasutajat päevas. Väike huvitav fakt veel juurde, et eelmise aasta aprillis logiti siis ühe päeva jooksul 4,1 miljardit minutit koosolekuid. Et see võib-olla natuke näitab seda mastaapi, mis on Teamsil. Ja kogu maailm oli teinud tegelikult see sellise digitaalse hüppe eelmise aastaga. Ehk siis ühe aastaga liiguti edasi 10 aastat. See olukord, kus me täna oleme, on tegelikult uus ja viisid, kuidas me töötame, on uued. Tuues omakorda endaga kaasa uusi probleeme, mis vajavad ka tegelikult uusi lahendusi. Ja nüüd, kui me oleme aru saanud, kuidas see virtuaalse rakenduse kasutus ja vajadused on ajaga muutunud, kuidas ka see Teams ja rakendus on muutunud, chati ja videokõnede rakendusest on tegelikult saanud midagi enamat, meeskondade vaheline töökeskkond ja tööriist. Siis siinkohal tegelikult ma tahaks teile näidata, mis on tulemas, kuidas Teamsist on saamas kasutajate kogemuste platvorm, täiesti uus mõiste. Et kuna see informatsioon on veel nii värske, nimelt eelmine kuu alles Microsoft tuli sellega laiale avalikkusele, siis siinkohal ma tegelikult näitakski teile ühte väga lahedat ja silmi avavat 20-minutilist videot, kus Microsofti tegevjuht Satya Nadella tutvustab, kuhu maailm liigub edasi ning missugused uued funktsioonid on Teamsi tulemas. 20 minutit on video jaoks päris pikk aeg, et vaatame, kas jõuame lõpuni. Good morning and ma loodan, et te kuulete welcome heliga. to our event today. There is no question that over the last year we've seen lasting structural change across the aspect of our society and economy. No area has undergone more rapid transformation than the way we work. For those of us with the privilege of working from home, digital technology has made this possible. And for those who need to be at the workplace, including the many frontline workers who have been critical to keeping our society and our economy functioning in the midst of this pandemic,
technology has made it easier to connect, collaborate, and get work done. We have participated in the largest at-scale remote work experiment the world has seen, and it has had a dramatic impact on the employee experience. As the world recovers, there is no going back. Flexibility in when, where, and how we work will be key. Today, we want to talk about what this means and how we're ensuring every organization will have the technology required to support their employees and to help them thrive in this new era of flexible work. From the advent of word processing and desktop publishing to email and team collaboration, Microsoft has always been at the forefront of future of work, building technology to help people and teams achieve more together. Today, we think about the next evolution of work across three vectors: collaboration, learning, and well-being. First, on collaboration. The reality is work doesn't begin and end inside a meeting. Anything people work on is accomplished in the context of a holistic process. Think a finance manager doing a budget forecast or a retail worker doing inventory. They create a spreadsheet or a list, share it with their coworkers, have conversations around it, and present it at a meeting. With Microsoft Teams, we're providing that organizing layer for the entire process. The modes of communication, content creation, and importantly, the ability to extend it with other applications and services, whether it's an analytics dashboard in Power BI, a line of business application written using Power Apps, or a SaaS-based HR system. And it's not just about knowledge work collaboration. We are seeing fundamental changes in how frontline workers collaborate too and are part of your business. I recently experienced this firsthand during a virtual visit to Imperial College Healthcare NHS Trust, one of London's busiest COVID-19 wards. Dr. James Kinross showed me how he's using HoloLens, Dynamics 365 Remote Assist, and Teams to reduce exposure to the virus and conserve PPE. He can interact with a colleague at home while treating a patient in the hospital. He can review medical notes and x-rays directly in his field of view. It was incredible to experience and see how they're pioneering the use of technology to improve patient outcomes while maintaining the safety of their staff. The second area is learning. Going forward, learning in the flow of work will be increasingly important as how we work and what we work on changes. Organizations are ultimately about knowledge turns. How are employees learning from each other? How are they identifying the knowledge and expertise that already exists inside the organization? And how are they learning from customers? People are turning to LinkedIn Learning more than ever to build their knowledge capital and acquire new skills. And they're using new tools like Dynamics 365 guides to access step-by-step instructions on the job. Take Chelsea Potts at Chillicothe, Ohio, who used guides to speed her onboarding at a local PACCAR factory. She was proud to land a job outfitting the interiors of truck cabs. It was a dream job. It paid well. It required high skill. But picking up new skills on a job was stressful, especially learning those intricate sequence of tasks and steps. By using mixed reality to guide her through each step, right where the work is done, she was able to learn more quickly and, more importantly, feel confident in her new job. And finally, well-being. Productivity can no longer just be about short-term employee output. Employees are working longer hours, often feeling disconnected from colleagues. Sometimes I myself don't know whether I'm working from home or sleeping at work. We know that employee well-being can be an indicator of overall health of an organization. Companies can address this by equipping people with tools to rebuild social capital, focus, and stay healthy. It's one reason why we introduced new capabilities like virtual commute this year to provide the much-needed structure for a remote work day. At Unilever, for example, senior leaders are using our tools to identify teams whose work habits put their well-being at risk, so managers can proactively implement solutions to protect them, like no meeting Fridays.
You'll hear more about this later from Steve McChrystal at Unilever. Today, we're bringing together collaboration, learning, and well-being in order to create a complete new product category, Employee Experience Platform, or EXP. 30 years ago, ERP systems were able to connect accounting and finance to the core business operations of the organization, redefining business processes, managerial doctrine, and ultimately firm performance. We believe the same paradigm shift that happened with ERP then will happen with EXP today. People operations will no longer be limited to HR, but will be integrated across every aspect of the business in order to improve the overall health and resilience of the organization. Every organization will require a unified employee experience from onboarding and collaboration to continuous learning and growth. These can no longer be siloed functions. A world of flexible work creates new challenges. How do you keep everyone connected to your mission and sense of purpose? How do you create and sustain culture digitally? How do you onboard new talent? How do you help them learn and grow? How do you ensure they always are collaborating with the right people? Addressing these challenges and incorporating solutions into everyday workflow tools is more critical than ever. That's why today we're announcing Microsoft Viva. Viva brings together everything an employee needs to be successful from day one in a single integrated experience directly in Teams. Viva will bring learning into the flow of people's work, surfacing required training and learning opportunities, so growth and development is always top of mind. It will provide personalized insights and reminders so people work smarter, not longer. It'll make it simpler to find content and experts related to projects someone is working on, and it'll make it easier for leaders to communicate with employees and to foster community with personalized company communications, news, forums, and resources. And that's just the start. To tell you more, I'll turn it over to Jared Spataro, but first, let's take a look at how Viva empowers people to be their best, no matter when, where, or how they work. Thank you all very much. If you judge me solely by my performance on the soccer field, you'd see a champion, a player of the year, a gold medalist. I'm deeply proud of these accomplishments, but what we do is about more than accolades. It's about the relationships we build, the knowledge we gain, and the support we receive. It's knowing that recovery today prepares us for a more productive tomorrow. Whether you're a professional athlete or professional anything, these are the things that breathe life and connection into everything we do. And if more people saw that, imagine what we'd accomplish. Introducing Microsoft Viva, a new employee experience platform that empowers people and teams to be their best from anywhere, creating a culture at work that values connection, knowledge, learning, and well-being, where people feel supported and given tools that help them thrive. We can approach work differently, where everyone, everywhere, can be their best. Hi, everyone. I'm Jared Spataro. As Satya said, we are living at an incredible time. In my role, I talk to customers every day about how the pandemic has reshaped the way we work. And one thing that seems to be on everyone's mind is this: how can we make sure our people feel connected, supported, and able to bring their very best selves to work? Especially since work now looks so different for all of us, whether we're working from home, back at the office, or even on the shop floor. Think about it. Even if after the pandemic on any given day, just 10% of your workforce is remote, you still need to connect those employees and ensure they have what they need to thrive. Our research shows there's just no going back. Employees want to continue to work remotely at least part-time, and managers are creating more flexible remote work policies as a result. We need to stop thinking about work as a place and start thinking about how to maintain culture, connect employees, and harness human ingenuity in a hybrid world. As digital tools become more crucial to a great employee experience, business leaders across every industry are embracing the opportunity to learn, and they're reevaluating both their spend and their approach.
Today, organizations spend over $300 billion a year on employee experience. $300 billion. That's a really big number. It includes employee development and training, benefits and well-being, and a whole host of other employee experience technologies that in most cases are fragmented, hard to find, and disruptive to the flow of work. So with Microsoft Viva, today we mark the first major step for a new kind of employee experience that's designed for the digital era. Viva digitally reimagines company culture, employee well-being, knowledge sharing, and learning for the hybrid work world. Viva is powered by the full breadth and depth of Microsoft 365 and is experienced primarily through Microsoft Teams. And with a strong and growing ecosystem of Viva partners and the fact that Teams is an open and extensible platform, it's easy to integrate all of the systems and tools a company already has into one place. Viva will initially include 4 modules: Connections, Insights, Topics, and Learning, with more on the way. Let's start with Viva Connections. Our research shows that nearly 60% of workers feel less connected to their team since the move to remote work. And we're struggling to replace the camaraderie once created by things like company town halls, offsites, and events. Just think about how it feels for a new employee who has literally never been to the office or even met anyone face-to-face. Accessed in Teams, the Connections app provides a single entry point for employee engagement and internal communications. You can kind of think of it as the digital representation of the office or the shop floor where we once gathered as a company. Connections builds on Microsoft 365 capabilities like SharePoint and Yammer to provide a curated employee destination. Leaders can connect with employees via company town halls, and employees can access everything from company news, policies, and benefits to employee resource groups or clubs that they want to join. The content can also be customized for specific roles within the company, including frontline and information workers, and it's easily customizable to add resources or showcase a company's brand. Next, Viva Insights. At a time when over 30% of workers say the pandemic has increased their sense of burnout, it's never been more important to help people unplug and make the most of their scarcest resource, their time. Accessed in Teams, Insights for individuals help employees stay connected with their colleagues and protect time for regular breaks, focused work, and learning. Experiences we announced this summer, like virtual commute and integration with Headspace, were the start of our work here. They will now be part of Microsoft Viva and will start rolling out in the coming months. For managers, Insights highlights valuable information about how the team is doing. For instance, it can help a manager to see if their team is at risk of burnout or remind managers to have consistent one-on-ones with employees. For company leaders, Insights sheds light on company and team-wide trends that help address complex challenges and respond to change. These could include well-being challenges, but also things like space planning as companies reimagine offices for hybrid work. These organizational insights are even more powerful when combined with other data sources. So today, we're very excited to announce a new dashboard for Microsoft Viva and Glint customers that maps insights about how people work to data about how people feel, taken from employee surveys. Viva Insights can also tap into data from third-party tools like Zoom, Workday, and SAP SuccessFactors. To ensure privacy and security, personal insights are visible only to the employee, while insights from managers and leaders appear in a de-identified aggregated view to maintain personal privacy. Now, on to Viva Learning. Organizations need to develop a culture of learning to keep up with the pace of change and to retain great talent. Specifically, a recent report from LinkedIn found that 94% of employees would stay at a company longer if it invested in their learning and development. Viva Learning helps make learning a natural part of every employee's daily work and the company culture. With Viva, employees can easily discover and share everything from training courses to micro-learning content. And managers get the tools they need to assign learning and then to track the outcomes to help foster a learning culture. Viva Learning creates a central hub for learning in teams with AI that recommends the right content at the right time. It brings together content from LinkedIn Learning, Microsoft Learn, and your organization's own custom content. It also has trainings from leading content providers like Skillsoft, Coursera, Pluralsight, and edX. Viva Learning also works with leading learning management systems. Today, we're announcing partnerships with Cornerstone On Demand, Saba, and SAP SuccessFactors, with more on the way.
And finally, Viva Topics. You know, finding an expert, understanding company acronyms, or finding the content you need can be tedious, especially when you're new or working remotely. In fact, our research shows people spend the equivalent of 7 weeks per year searching for or just recreating information. Think of Viva Topics as a Wikipedia for the organization. It uses AI to automatically organize company-wide content and expertise into relevant categories like projects, products, processes, and customers. Topics makes Microsoft Search more powerful and automatically surfaces topic cards as people work in apps like Office, SharePoint, and Teams. When an employee clicks on a card, a topics page appears with documents, videos, and related people. Experts at the company can also help curate the information shown in topics by sharing knowledge through simple, highly customizable websites. Along with content from Microsoft apps and services, Topics also services information from third-party services like ServiceNow. And graph connectors make it easy to connect out to even more content that employees would find helpful. Today's announcements are just the first step. In the months to come, we'll invite customers to join us on this journey to create the first employee experience platform for the digital age. In a minute, I'll ask some customers and experts to join me, but first, let's take a moment to see Viva in action. Microsoft Viva empowers people and teams to be their best by bringing communications, insights, learning, and knowledge into an integrated employee experience right inside Microsoft Teams. Viva Connections is your gateway to this experience, allowing you to stay engaged and informed no matter where you work. Here's an example for a company called ReliCloud. Connections is customized for your organization and personalized for you, with a feed of relevant news, announcements, and conversations so you're always in the know, and a dashboard connecting you to company resources and tools from Viva and across your digital workplace. You can tailor Viva Connections for every role, from frontline workers to executives, to keep everyone connected and engaged. Viva Insights helps you work smarter and thrive with personalized reminders to prioritize time for focused work, coaching, and learning. Take regular breaks, and mindfully wrap up your workday with a virtual commute. For managers and leaders, Viva provides insights and recommendations to foster healthy, successful teams and build personal and organizational resilience. For example, Viva can help a manager see if a team is at risk of burnout, then take action to help them develop healthy work habits and feel balanced. Viva Insights helps you understand the impact of work patterns on people and the business, then drive and measure change while protecting personal privacy every step of the way. With Viva, you can foster success and well-being for you, your team, and your organization. Viva Learning brings all your learning resources together in one place. You'll find content that's been assigned and recommended from a variety of sources, including your own custom content, learning management systems, and top content providers, including LinkedIn Learning. Jah, see siinsamas tegelikult lõppeski, aga jah. Ja, et äkki me saame selle videolinki kuidagi jagada hiljem, et siis saab jagada ka, jah. Aga siin ta näitaski lihtsalt, et piltidega, et kuidas see välja näeb. Kas see Viva on juba kasutada või sellega alles tullakse välja? Ei, see tuleb siin selle aasta jooksul välja ja väikeste etappidena arvatavasti, et paar osa on juba sisemises kasutuses Microsofti partneritel, aga terve see siis 4 moodulit tuleb aasta jooksul. Väga põnev, jääme ootama. Ma ise küsisin, et kas seda Viva Learningut ilmselt saaks kasutada ka osana sisseelamisprogrammist uue töötaja puhul. Ja, loomulikult. Panna koolitused sinna üles ja igasugused juhised ja videod, eks ju. Et see, miks me seda täna üldse näitasime, ongi, et võib-olla rohkem ikka HR-ile suunatud ja näidata, kuidas see Teams läheb järgmisele tasemele. Et see ei ole lihtsalt enam üks programm, vaid sinna on täpselt juba sisse ka näiteks töötaja siis eriti praegusel ajal, kus inimesed lähevad tööle, siis nad ei saa päris niimoodi sisse elada nagu vanasti võib-olla kontoris, et seda natuke teistmoodi teha.